muraho neza bana bacu barimo kwiga mu ishuri Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy KETHA ari nabarangije bagahuzwa n'isoko ry'umurimo. Babyeyi mwatugiriye icyizere katwoherereza aba bana kugira ngo dufatanyirize hamwe kubarera. Ubuyobozi bukuru bwa KETHA n'abarezi twese dufashe uyu mwanya tubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire w'2024. Turifuriza kandi Noheli nziza n'umwaka mushya muhire ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Tudasize n'inzego z'umutekano harimo ingabo na polisi. Twifurije kandi Noheli nziza n'umwaka mushya muhire abakozi ba Minisiteri y'Uburezi, ab'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda TVET Board, ab'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'amashuri n'ibizamini NESA, Rwanda Development Board, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere, ndetse kandi twifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire abafatanyabikorwa b'imena b'ishuri ryacu KETHA aribo bakurikira: JIT Hospitality and Tourism Management, Mauritius, Confederation of Tourism and Hospitality CTH UK, PAM Netherlands Senior Experts Netherlands, Drent College Netherlands, Institut de Culture et de Langue Cameroun, Vater Rwanda, Chansen International, AEE Rwanda, YWCA Igire Wiyubake, Église Anglicane Paroisse Remera, Radisson Blue and Kigali Convention Center, Kigali Marriott Hotel, Epic by Mantis, Kigali Serena Hotel, Parking by Radisson, The Retreat, Lemigo Hotel, Great Season Hotel, Century Park, M Hotel, Smart Haven, Onomo Hotel, Gorilla Hotel, Villa Portofino Hotel, Demana Hotel, Olympic Hotel, Quiet Haven Hotel, Karisimbi Hotel, Hillview Hotel, Highland Suites, Wilson Tours, Universal Logistics, Across Africa Journeys, Wings Tours, Aviajoin, Legas Travels and Tours, Fiston Tours and Travels, First Class Tours. Tuboneyeho no kubashimira ubufatanye bwiza mwatugaragarije mu gufasha abana bacu mu myigire. Mwaduhaye imbaraga zanyu, niyo mpamvu yo kubashimira muri rusange. Ntago twari kubigeraho rero no kugera kuri uyu munsi tutabishobojwe n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu. Turizera ko n'umwaka utaha tuzakomeza kubana muri runo rugendo rw'uburezi, gutanga uburezi bufite ireme ku bana bacu. Mwakoze cyane.